world over that when you study with your mother tongue, you get the best quality outcomes in school. Tinhlangano tepolitiki letfaka ekhatsi EDA, Freedom Front Plus ne-ACDP tifunge tagomela ephalamende ukuthi lo mthetho sivinyo welitiwe letemfundvo lemabanga laphasi locijiyelwe titawumikisa enkantolo tiwuphikise. So the torturing, the chopping, assaulting of the accused carried on. Ummeli wemsolo wesibili ecaleni lekubulawa kwaSenzo Meyiwa uthi umsolo wesibili Bongani Tanzi washaywa waphinze wakhanya kude asayine loko lokusola ukuthi wakuvuma ngaphandle kwetifiso takhe. There's I think probably 60% chance that there will be rain either just before the game or in the game. Springboks ahlose kudlala kahle ngesikhathi atfulana neNew Zealand ngemgcibelo kumancamo enzebe yemhlaba yerugby. Sikubingelele sikwamukele mbukele Tindzaba teSiswati la SABC. Kumana na SABC News. Shayele ngetindzaba letishisako. Tindzaba nje. Kusituma indlebe labanga ngitipitinga etinkhungetsene ngumphakathi. Sishayele ku 011 714 6133 noma usithumele email ku news@sabc.co.za. iSABC News live lakho itimele ayithathi hlangothi. Tinhlangano tepolitiki letfaka ekhatsi EDA, Freedom Front Plus ne-ACDP tifunge tagomela ephalamende ukuthi lo mthetho sivinyo welitiwe letemfundvo yemabanga laphasi locijiyelwe titawumikisa enkantolo tiwuphikise. Inkinga ngalo mthetho ukuthi wemkabatali emandla etikolweni tembuso nawumi ngalendlela longayo manje kanti ke lamacembu athi lokho akhambisani nemthetho sisekelo. Lo mthetho osele ubizwa iBela Bill uza kuba nechaphaza elikhulu kubazali, otishala kunye nemibutho elawula ezikolweni. Umbutho weDA neACDP yabanga kwikomiti yamabanga ezemfundo asezantsi ngelithi izimvo zoluntu zange zifakwe kulo mthetho ngethuba bexovula amasolotya athile eParlamente. Ithele mibutho oku kuchasene nenkqubo yolawulo lwenkululeko ithe yavakalisa ungoneliseki ngamanye amabakala athile. Ithi isininzi sawo sibonakalisa ukuthathwa kwamalungelo olawulo ezikolweni. It is the SGB that know what is best for the community in terms of making sure that the mother tongue education used in that school served quality education for those children. It has been proven world over that when you study with your mother tongue, you get the best quality outcomes in school. Lemibutho mithathu ithi iza kubhenela ezinkundleni ukuba kubekho imfuneko yokuba benze ngolo hlobo. It is the obligation of the committee to uphold the constitutional principles of participatory democracy. This committee did not do that. We failed. And because of that, this bill will go for a court challenge. Umbutho Freedom Front Plus uthi uxhalabile malunga notshintsho olwenziweyo kulo mthetho osacetywayo. But we want to stress that we are not against the procedure, we are against the essence of the act. And if we have to stop it with procedural mechanisms, we'll do so. But it's the content which has to be stopped. Mphenyo lekusha kwesakhiwo usindiso eJozi luvete ukuthi yonke iminyango yalenzawo yekubalekela ingoti beyivaliwe. Lomele inhloko yebelisito loluphuthumako Rapulane Monageng bekaye wekucala lobekatfula ubufakazi ngembi kwekhomishana yeliphenyo lehle sekutfola imbangela yalomlilo lobathatha impilo tebantfu labangama-76. Likhomishana litshela ukuthi iminyango yalenzawo yekubalekela ingoti beyivalwe ngemabhokisi ngetitina kanye nendzaka kanti nemagedi akhona bekavaliwe. Lomele inhloko yalabacisha umlilo Rapulane Monageng uvete ukuthi belisito loluphuthumako baphoceleka ukuthi babhidlite lubonza lobelakhiwe emnyango.
bekude ke nesikhala sekhamba njengoba bekwakhiwe imikhukhu khona lakhathi kwalesakhiwo. Emagumbi lasekucaleni benganetimpahla letiyingoti lekufaka ekhatsi imibhedze kanye netitofu taparafini. Labanye bashinje emagumbi abo bawenta tiphaza letide ngisho emafasitelo netintsambo tagesi tichunywe ngalokungemtsetfo. Ummeli wemsolo wesibili ecaleni lekubulawa kwaSenzo Meyiwa uthi umsolo wesibili Bongantanzi washaywa waphinze wakhanya kutasayine loko lokusola ukuthi wakuvuma ngaphandle kwetifiso takhe. Lokho ke kuyamenena letinsolo tekuthi Ntanzi wavuma ku Lieutenant Colonel Solomon Raphudu mhla tilishumi nemfica enyangeni yenhlaba nga-2020 emalangeni lamathathu ngembi kwekuthi aboshwe. Sekuphele iminyaka lemfica kusukela kwadutshulwa Senzo Meyiwa nga-2014. Sekuhambe cishe iminyaka lelishumi kwabulawa Senzo Meyiwa kanti ke solo luyachubeka lubito lokuthi akwendiwe bulungiswa kulolu tsaba. We are here because this is the day when Senzo Meyiwa lost his fundamental right, the right to life. Ngekhathi enkantolo Lieutenant Solomon Raphudu solo uma ekutheni Ntanzi wativumela yena licala ngaphandle kwekucinzetelwa. Do you understand the advice given to you by the justice of the peace? Said yes, I'm willing to give a statement without any legal practitioner. Do you still wish to continue making the statement? His response is yes, I'm continuing. Have you been assaulted or threatened by any person in order to influence you to come and make this statement? His response was no. Akhuluma ngelivi lemmeli wakhe Ntanzi uthe yena amange ende statement noma avume. He will deny the fact that he ever made a statement. Neither was the statement read back to him. He never made such a statement. And on the requirement, he was forced, coerced to make such, or to endorse or to append his signature on the written statement. No, I disagree with that. Sorry. He put the signature thereof and the thumbprint freely. Ummeli waNtanzi uphinze watshela inkantolo ukuthi liphoyisa lelisedule beliphenya ngalelicala Brigadier Bongani Gininda wasabisa Ntanzi ngekuthi asayine umqulu lebevele uhleliwe uma kungenjalo lokushaywa kwakhe bekuyochubeka. So the torturing, the chopping, assaulting of the accused carried on until until you told the police officers that were around, after seeing the condition of the accused, you asked them whether he still alive. That's the question you asked. I was never involved in any of those. Lolu tsaba luphangiselwa phothulwa namhlanje njengoba ummeli wemsolo bekafuna sikhathi sekubuka lesiye statement salinye liphoyisa lesikhuluma kabanti ngekuboshwa kwemsolo wesibili Bongani Ntanzi. Kudutshulwe kwabulawa abantu labasihlanu endlini tsite eAmawoti futhi naseNanda enyakatho neThekwini. Emaphoyisa athi umuntu wesithupha kulesehlakalo lesendekana lesithathu ebusuku usele nemhizuko yekudutshulwa. Lokho ke kulandzela sehlakalo sekudubula lesendeke lokushini lelimakhelwane kwamashu ngemsombuluko nelesishiye labasiphohlongo abadutshulwe ngendlela yekusoconga. Lokhulumela emaphoyisa Jay Naika uthi bufakazi lobucoco endzaweni yesehlakalo buveta ukuthi ngendeka lokudubulana buhlangene netitsakamiva netinkinga tetitsakamiva. Uthi ke labashonile bantfu labasha labaneminyaka lelinganiselwe emashumi lamabili laba badubulile babese bayashaya bayachitha ngemoto bangatfolakala endzaweni yesigameko.
Umphakathi waseMudimule eLimpopo ukhiphe kudla etolo tebantfu beqhamuka emaveni angaphandle lekusola ukuthi kuphelele isikhathi. I-Operation Phakama emaphoyisa belitiko letempilo netiphatsimandla tamasipala wendzawo bangene etitolo kuyohlola ukuthi ingabe yalandzelwa yini umthetho. Lokhu kutangemva kwembiko yekushona kwemvana kulandzela kudla lakuthenga kulesinye setitolo tebantfu beqhamuka. Emsebentini wekubuyisa lidolobha laseMudimule nesakhiwo semphakathi esimeni, i-Operation Phakama ithi ilandzela tonke tinqubo kucinisekisa ukuthi luphenyo luhamba kahle. Umnikati walesiphaza kuphoceleleke ukuthi abukane nemitsetfo. It's my mistake, I know, but sometimes new stock come, they didn't packing me nice, they just mixing different. Emakhasimende akwemukele lokungenelela. They give me milk. I wasn't aware that is expired. When I open it, I hear it that it is not good at all. I-Operation Phakama ithi itawuchubeka nekuphenya letiphaza. What we do today, we're going to do it maybe monthly or in every 2 months to check, to do audit and be with SABC also and the municipality. Emaphoyisa abuye ahlola ukuthi ingabe labanikati betiphaza bakuleli ngekwemthetho yini. Sikubutile kembukeli ukuthi umthetho wekubhalisa kwetiphaza utayicedza yini inkinga yekuthengiswa kwemikhiqizo lengcelo lesikhathi uphendule kanje. Akunesiqiniseko sokuthi angekhe basazithengisa izinto ezidlule lesikhathi ngoba wasekuthomeni zingene njani. So umthetho wa South Africa ulula for abantu abagangako. Mkhathi lokho kungakwenza umehluko, fanele babhadale i-tax. Labantu laba babhadala i-tax nabathenga ukudla lokho esekuyo expire bese babathengisela ngemali ephasi. Ngumbono omhle kakhulu mazibhalise eziziphaza ngokusemthethweni ukuze nabanikazi bazo boyike ukuthengisa ukutya osekuphelelwe lixesha kuba kaloku umuntu uzawucinga uba incwadi zakhe zevenkile zizawuthatha. Ukuba semthethweni wephaza shop ngeke kuze kwenze mehluko ngako ngoba still isazoqhutsheka kube nephaza shop eyinike igunya lokuthi ithengise kodwa uthola ukuthi azihambisani nomgomo. Kuyafana nabantu babasesha uthukela le-corruption lekho indlela yokwakha i-corruption kudolobha ngaphambi kokuthi vele timane tivalwe letiphaza kucalela kusho. Ngibona ngathi lolu hlelo leli impela lingasebenza kakhulu ukuthi ke abantu beregister laba banama-tax shop ngoba manje sebedayisela izinto expire engabe bayayilahla kodwa manje bedayisela abantu. Alisa kwephaza ngokusemthethweni nguboni ekuzoba usizo ekuthenini mhlambe uvimbe ukuthi kube nezimpahla ezingekho emthethweni ikakhulukazi emaspaza shop. Ngibona ukuthi ngikuqinisekisa ukuthi bathengise izinto ezisemthethweni. Umbono kwembukeli SABC ngeke trace wakutiphendulela ngawo. Kuletinye ke nasibuye titolo iningizimu Afrika itawubamba umhlangano wehlandla le-20. Asikwamukele mbukeli esigabeni sesibili seTindzaba teSiswati like SABC nawucedza kungena hlala nathi. Takamuti yasemjindini eBabatheni esifundzeni seMpumalanga tfuna kubuyiswe masipala wemjindi. Masipala wemjindi wahlanganiswa newembombela wabitwa nge-City of Mbombela nga-2016. Lokhu kwentiwa nanobelo masipala wemjindi ne-DA betiphikisana nalesinyathelo. Umkhandlu welidolobha leMbombela sewuncime kusekela lo mphakathi kulolu dzaba lekwakhiwa kabusha kwalo masipala. The killings that are going on in Barberton, they are part and parcel of the people who want to be at the receiving end of these opportunities that are coming. Hence, some of them participated in the looting of the former Umjini. Umkhandlu we-City of Mbombela ukusekelile ukuhlongotwa kokubuyiswa kwamasipala wemjindini. In council resolved to support the proposal that the former Umjini becomes an independent municipality
from the city of Mbombela. Liqembu le-DA eMpumalanga belingasekele isinqumo sokuhlanganiswa kwalabo masipala ingakho leli qembu lisekele isinqumo sokuhlakatwa kwe-City of Mbombela nanoba lexwayise kusikutawo bita tigidzi. The amalgamation in terms of administrative processes and that kind of things costed around 230 million. Now, to put Umjindi back where it used to be, it's going to cost billions. Ganzi-ke libhodi lelibuka ukusebenza kwalabo masipala kulinzile ukusimemetela isinqumo mayelana lokuhlakatwa kwalabo masipala. INingizimu Afrika itawubamba umhlangano welihlandla le-20 we-African Growth and Opportunity Act lowatiwa nge-AGOA ngamhla 2 kuya kumhla 4 ngenyanga yeLweti. I-AGOA lihlelo lwahulumende welemelika lwasungulwa ngemnyaka wa 2000 loluvumela ukuthi lamanye amave ase-Afrika akhona ukungena etimakethe tasemelika. Emave lange-30 lafaka ikhathi iNingizimu Afrika ayahlomula kulolu hlelo lokuthengiselana. Labantu abayingcenye yalo mhlangano bafaka ikhathi business basemelika betemsebenzi tinhlangano temmango nebalingani babo balapha eNingizimu Afrika bohulumende nalamanye amave ase-Afrika. INingizimu Afrika bayisola ihlomula ngaphansi kwe-AGOA sukela yasungulwa ngeminyaka wa 2000. AGOA kulinzeleke ukuthi iphelele lesikhathi nga-2025 ngenyanga yeNyoni. Nanoma kunjalo emave lamanyende e-Afrika athi singete isikhathi sayo ngaleminye iminyaka lelishumi. One of the significant highlights of the forum, and it's the first time it's being done, and we're very proud as South Africa that we could launch this, is a Made in Africa exhibition. Ibusiness South Africa ithi kuningi lokwenziwa ke emkhathini kwayo nahulumende kuqinisekisa ukuthi umnotho wakuleli ubuyele esimeni lesikahle nekuthola abatshali imali labavela eMelika. AGOA is in the national and continental interest. This is an issue that business, labor and government can very easily come together on, because the benefits of AGOA to the critical sectors in the South African economy are palpable and are quite clear. Linyanga ndetsebenzi letsuka eMelika nakuleli toba nemhlangano ngaphambi kwekuhlala kwenkomfa ye-AGOA. Ikhosathu ithi yakusekela kwengeta kwesikhathi se-AGOA. Ithi idlala inzima lenkulu ukuvula amathuba emisebenzi kuleli. It's an ongoing discussion, but at the center of it all for us, it is about decent work that must find expression within the trade agreements. Kulinzeleke tihambe letingetulu kwetinkulungwane letimbili kule nkomfa ye-AGOA letawuqala. Kanzi-ke nasibuka timakethe tetimali irandi lehlile noliqathaniswa netimali takulamanye amave. Kutemidlalo Springboks ahlose ukudlala kahle ngesikhathi yatholana neNew Zealand ngemgcibelo kumancamo enzebe emhlaba yerugby. Umqeqeshi walelicembu Jacques Ninaber uqale nga100 Pollard kanye na5 de Klerk kanzi-ke Bongi Mbonambi utawuqala kulomdlalo kulandzela kulahla kwelicala lebekaphenywa ngalo lecasa ngekwelibala. Umdlalo wamancama amabhokobhoko atawusebenzisa tonke tintfo labompetha kuto kude aphumelele kuhlanganiswa kwa100 Pollard kanye na5 de Klerk kukhona ukuthi kutawenda tintfo tihambe kahle kumabhokobhoko. There's I think probably 60% chance that there will be rain either just before the game or in the game. So it's probably going to be wet like it was, and luckily for us we had a semi-final where we were exposed to that, and so the kicking game will be important. Captain of Springboks Yakolisim uthi ubanjiswe kuleli qembu lesive. When we win, South Africa wins. It doesn't say this guy started or this guy kicked the winning penalty. When they write the name on the trophy, they say South Africa. Badlali baleli qembu lesive bawulinzile ngalabovu lomdlalo wamancamo. Lo mdlalo utawudlala ngemigqibelo ngensimbi yemfica. Asibuke letawuhamba embili nakubumbana insimbi yesithupha nyalo nzambama kuleti iphuma embiteni siphomotha asikwamukele.
lishonile Dora, lishonile mbukeli. Ekhathi kweTindzaba langathlinzela umbukeli ehlelweni letiphuma embiteni kulikwala FM. Umkhandlu dolobha wembombela kulesifundza seMpumalanga othi-ke utasisekela nasishukumiso sekwakhiwa kabusha kwamasipala wemjindi. Kanti inhlangano ye-ANC kulesifundza seMpumalanga incobeke likhetfo lekuvala tikhala lapha ku-Ward 6 eSABC kumasipala weThaba-Jewu kulesifundza seMpumalanga. Yemlaleli ngolethi naletinye-ke tindzaba letihamba embili kuleli nasemhlabeni wonke jikelele longathlinzela ehlelweni letiphuma embiteni nyalo-ke emkhatsini kwensimbi yesithupha nesikhombisa. Kanti umlaleli angaphinda sithumelele-ke i-WhatsApp voice note aphawule mayelana tindzaba lesitiphethe ehlelweni. Angibonge kakhulu Dora. Asibonge Sipho isikhathi sakho kubuka-ke lesingakulinzela kusimo selitulu sinamukela nto zakhe Mkholo sithini lesingakulinzela kusimo selitulu. Ngilele Dora angisho ukuthi lesingakulinzela lokhona ukuthi kuyabe kunekushisa lokhona lesekubanga ukuthi kungahle ekuqubuka umlilo emadlelweni lathida kanti nelwandle likhombisa ke kuthukuthela ngenxa yetimvula letikhona etifundzeni lethelugwini nelive kubantu letenzawulo leto-ke tawufuna bacaphele ngekuya ke elwandle Dora. Asibonge kakhulu. Diphela lapho-ke talamuhla sihlangene kusasa enzaweni lefanako ngesikhathi lesifanako ungakhohlwa ukubukela lethi sematheni ku-DTT naku-SABC Plus.